одигравте ова надпревар за трето место, надпревар кој што многу малку екипи сакаат да го играат. На крајот четврто место Kielce последна сезона, твој коментар? Evo sve u svemu, komentar na utakmicu, mislim da je Barcelona danas bila bolja. Od početka su stvorili prednost, mi smo pokušali, dali smo sve od sebe, međutim nismo imali snage da preokrenemo, stigli smo i par puta, ali eto, nismo imali snage da preokrenemo u naš korist. I to je to što se tiče nas ove sezone, eto, mislim da ipak trebamo biti zadovoljni i izvući pozitivnu stranu i svega ovoga. Tako da u sezoni puno je problema, ozljeda i svega toga. Tako da, eto, ja bih rekao da možemo biti zadovoljni prije svega što smo tu, što smo doživjeli ove sezone, lijepe trenutke ovdje, mislim, puno ekipa, puno igrača bi htjelo ovdje igrati, ali eto, ove godine nije išlo, eto, ja želim svima prije svega niko da se ne ozljedi, da svi idemo u naredne sezone svoje klubove zdravi, tako da, eto, to je to ukratko. Što se tiče finala, znam da će me pitati šta reći, evo, mislim da je Vardar jučer pokazao jedan mentalnu jakost, karakter, stvarno i svaka čast, mislim da su na kraju, nisu se predali i mislim da je to presudilo, ja im želim svu sreću kao i jučer i danas, pa eto, ne znam šta bih rekao, uz njih se navijat ćemo, gledat ćemo, tako da eto. Nadam se da će dati sve od sebe, pa eto, nek bolje pobjedi da poslije ne bude bilo mogli smo ovo, tako da poznajući njih znam da će dati, tako da eto, sretno.